Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, arashan suyuvchi do'stlarimizdan inshaalloh mana biz Qirg'iziston shahriga O'zgan rayoniga yetib keldik. Inshaalloh bugungi bo'lib o'tadigan выставкani qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Albatta bugun 4-iyun 2025-yil. Inshaalloh go'zal qilib yoritib beramiz qo'ldan kelgancha. Mana obunachilar, hozirlar. Joylar ham go'zal, shinam joylar ekan. Tayyorgarliklar ketmoqda mana Qo'chqonda. Mana do'stlar, tayyorgarliklar ketmoqda. Hammaga omad tilaymiz. Qarasuvda jamoat ekan. Qarasuv jamoat. Mana hurmatli obunachilar, Toshkentdan ham mana mehmonlarimiz yetib kelishdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, xushomamizlar, charchamasdan. Xudo xolasa Toshkentdan akalarimiz Qaddashga keldi bizga. Inshaalloh. Xudo xolasa. Alloh rozi Rahmat, bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Charchamayapsizlarmi aka? Rahmat, Xudo xolasa qilyapmiz. Xudo xolasa zo'r joy ekan. Joyimiz Alloh Inshaalloh. bergan tekinga yopiq joy. Ha, mashaalloh. Mana shu go'zal joy ekan. Ustiga salqinni beryapti. Havo ham pazzakas. Inshaalloh. Mehmon keldik mana Xudo xolasa O'zganga. Baraka topsin, chiroyli joy qilib qo'yishdi. Inshaalloh Ilhomjon akalarga Qaddashga. Ahli jamoasidan akalar keldi, Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Hurmatli Arashan asl tuxum qo'y suyuvchilari. Mana bugun 14-iyun 2025-yili O'sh oblastik dengelde O'sh jamoati ko'rgazma o'tkazib. Bugungi ko'rgazmaga o'zimizda kelib qatnashamiz. Xudo buyursa, o'tgan yillarga solishtirmali qadresi seleksiya yo'lida yaxshi yig'ilishlar bor ekan. Baringlarni bugungi ko'rgazmada Charbakirning barina qalarim Qorong'ordan chempion chiqsin. Bugungi ko'rgazma mana O'sh jamoati Xudo buyursa yaxshi uyushtirib tur. Ko'rgazma jo'g'ri dengelde o'tsin. Har bir qoroda chempionlar jaralsin. Seleksiya yo'lida baringlarga iyilik qalaymiz. Shunday ko'rgazmalar har bir oblastda yilda o'tkazilib tursin. Negizi bayağı uzak yo'l, biroq o'sha yo'lda baringlarga iyilik qalaymiz. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Rahmat kattaga. Mana hurmatli obunachilar, qora nudari. Bitta ko'rib baho berib qo'yinglar. Aka, sotiladimi? Sotiladi. Liniyasini aytib o'tib ketsangiz, otasini, enasini. Liniyasi Shedevr, Hayotdan Qo'chqorusning bolasi. Endi to'g'rilsoq millionning qizi. Bo'yi 98, qulog'i 23. Ena tarafi millionning qizi. Ena tarafi millionning qizi. Ne tikish bu? Ko'rsatib qo'yinglar obunachilar. Ikki tish. Yangi tishedi. Liniyasi Shedevr.
Hayat degan qo'chqorning balasi Shedevrin. Rishat Gabosning qorasidan chiqqan Hayat. Moshni. Qulog'i necha, bo'yi necha? Boyu 98, qulog'i 23. Orqa tomon. Ekstrer bo'yicha 2 jolg'u Mustavkamning jengchisi. Международный talasdagi. Ekchi. Mumkin. Hammasi moshni. Toshlarni ko'rsatamiz. Ya. Burilgan to'shi. Maşallah. Ekchi. Ekchi. Baho berib qo'yinglar. Maşallah. Mana hurmatli obunachilar, Qo'zi Solih urg'ochi. Maşallah. Aka, liniyasi qaysi edi? Boshqa o'shasika. Uchastik. Klichkasi uchastik ekan. Qulog'i parametri Parametr 92, rost. bo'yi Ushi 92 21. cm, qulog'i 21 ga yaqin. Inshaalloh garbanos chiqadi. Qo'zi bitta tishini ko'rsatib qo'ying. Yarıchka. Godovichok. Qo'zika. Inshaalloh. Klichka Naomi. Hozirga olmachi. Moshni, maşallah. Tekrar baho berib qo'yinglar. O'zi 2-3 kun uxtavay kunigida Chulpon Ruslan hoş kelibsiz sizlarga. Bizim guvoh qo'noqlarimiz biri bizning mana Jalabat oblastdan Bayitrovchiga, guvoh Bayitrovchik, Qaripov, Jo'martga bir qo'l qo'ying. Jalabat oblastdan kelgan qo'noqlarimiz. Sizlarga hammamizga sudyalarni tanishtirib berdik. Çok rahmat. Hurmatli jamoat, qisqacha ma'lumot aytib ketdik. Yaqinda 31 mayda Bishkek shahrida международный выставка o'tdi. 30 may kuni 12 өлкөдөн ilimdüylөр kelip konferensiya o'tdi. 12 өлкөдөн бул жагы айтып кеттим, Молдованы да айтып кеттим келет. Ар бир жерде айтат, Гисар породасынан чыккан Арашан. Бул международный сотко чейин берилип Москвадан такталды. Бул Арашан породасында Гисардын болгону 8% каны бар экен. Жүздөн өзүңүздөр элестетип көрүңүздөр, канчалык селекция, канчалык мени ушул агаларыбыздын мына Нурланбек Батырбекович биздин председатель келип отурат. Ушул агаларыбыздын маңдай терилери менен 25 мына 1,5 ай, 2 айлык, 3 айлык козу бар. Машалла, баракелде. Биздин судьялар буларга экстрер беребизби, бербейбизби? Буларга эме бар? Эчтеке кереги жокто жөн эле көрөт экенбиз. Maşallah. Bu kimlik çarpası. Faruk Fazendası. Koçakos. Maşallah. Bizde Bişkek'te usulda koçkorlar hazır. Adnatovnak kvartira. Sizlerde bilmeyen konça. Sonuna gene kozu maşallah. Faruk'un çarpası. Ekincisi alıp veriniz. Ekincisi de aytaslar. Üçe öten Faruk senin çarpan mı? Bu Beşiktaş'ın primoy babası eken. Almamatov Elçibek'tik eken, 5 yetinin primoy babası. O Klichka Omat. Oşolmazka Omat geldi. Buyursa 1 milyon dolarga satılgan koçkor olsun. Maşallah. Barakelde. Şöyle bana malçı öyle. O Karak'tan kalıcılar böyle öğret. Bu koçkorlar satılmaya ayıp değil mi? Судьялар, мani verip koyunuzlar. Это как-то не обязательно. Если кто-то заинтересуется, я так кызыгып, koçkor tavuk verin acı kedisi tavus. Amjoltoy, Red Bull, maşallah, bana karangızlar. Sonuna özgün deydi. 5-5'li malları da var bu yerde. Konçakoz, 2025'tin törü. Bir vakta bilesizler, bir yaşar bizim koçkor olsun deydi. Bunlar köp olsa 3 ay, 4 ay, 5 aylık koçkor var. Maşallah öte sonun. Ben kolçakoz karangızlar sonun bantikleri menen geliyor. Musurmankulov ulan deydi. Babanoviç, Avjoltoy'un kızı deydi. 3 aylık, 2 ştuk deydi. Oku, egiz mi? Boldu. Bir ömür, 1,5 aylık Red Bull'un kız eken. Barakelde, jakşı öte sonun. Buna 1,5 aylıktın karangızlar ekstra razrez.
Bantik вообще söz yok. Maşallah, Maşallah, barakallah. maşallah. Çarbanızlar gülbey versin. Так, keleverinizler dağı bir sıra. Endi bu yerda как reklama değil mi? Bu yerde reklama unutmayın lazım. Gülsarı'nın bizim Bişkek'ten Çiğ'den gelen Gülsarı mı? Gülsarı 2. Oldu. Gülsarı'nın kızları gel törtöyden. Oho. Namda şeylikler Xitay жақында берді. Байқадыңыздар mı? Zakaz verip yazatır maşallah. Evet, yarışki derse. Yarışkalar ha. Ya bu özgönden bu kurşap, bu bilesizler, Moskovski обеспечение olan bir yerde. Köp, Oruslar da yaşayan, Rus diziciler ayağıyı köp. Orusça olmaz. Buyursa uşul hazır айтып atқан, сатып atқан bağlardın bari. Men buna kepildik berem, çının gele uşunday bağlar bolu da, kızılыңыздар, balыңыздар, bayыңыздар. Rahmat. Başlayız ha? Başlayız ha? Ya birinci dayar mı? Так, болды. Таразадағы балдар даяр мı? Даяр mı? Болды. Так, Urgaçı qozular baştalат. Молочный зуб 1 жаштагы qozular. Багира аттуу qozumuz çıgar. Так, Хурибаев Ибрахим Карасу районунун qozusu. Багира tez алып чыккыла. Андан кийин даяр турсун. Бактыбек уулу Талантбек Карасу. Бактыбек уулу Талантбек экинчиси Карасу. Айтылгандар тез келебериңиздер. Мен төртөөнү айтып коеюн. Так, Сайкал аттуудагы ярышкабыз чыгат. Фазенда Арашан чарбасы, город Ош. Урматтуу жамаат, мына ярышкаларды Акылбек даярдыр. Оманов Акылбек кличкасын жазып алсын, Кара Суу району. Молодцы, даяр шеде стартта тура бересиздер. Бес Сайкалдыкы. Канча? Сайкалдын беси 73 килограмм. Барбір эме қанша не? 70 екен, а? Барьер 70 екен. Хорошо, рост алып келді. Следующийді дарығаға жақын алып келіп бәрдап тұра беріңіздер. Бұл Сайкал аттуу. Фазенда Арашан чарбасы, город Ош. Большой деген қошқордың қызы екен. Қараңыздар, тай. Кличкаларды. Сайкал. Бәр, келер. Таразаға жақын келіп тұр. Мен оқылай бүгін, кел, таразаға жақын кел. Наоми стартта тұрады. Так, рост. Құтын түзет. Ушындай тоңкістер бар. Мойнынан қатты буалы, арқасынан біреудің ішіне поддержка қылып, себебі Живойника мейнет қылып қойбағауыз, анан мен қойым бойым, мынчеле үйді, кейін мынча шығып қапты. Сілер виноватсыңар деген болу үшін. 85 рост, болды, айда беға. 85, біздің судьялар мына азыр экстрейлін көрсетеміз әке. Өзімізді көрсеттім, bir аз көрсеттім, қойды көрсеттім. Машалла. Жайлаудыңөлі красканы ұрған бойдың қармап келіпсіз, а? Экстрейлерін көріңіздер. Так, оценка. 4. Рахмат. Так, Наоми келді, çıkart таразаға. Баракенде. Наоми, Төлөгөн Заиров, Özgönlüktер бар ма? Ya Kurşap mı? Vay, жазбайсың mı Kurşap деп? Местный тұрбай, Мурат қодай мұшыл азыр бар жоқ. 5. 86 килограмм 500 грамм. Оху, молочный зуб дейді. Наоми. Наомиден кейін даяр тұрсын. Оманов Акылбек, Садыков Шерзат, Қараханым Қызыл дейді. Аққұлақ, Саттар ұлы Түнібек, даяр тұрғылар. Біреуін келер таразаға жақын. Таразаға жақын келер біреу. Машалла, мұна соның тұрды азыр. 93 рост. Жазылдар, тексептеттіңіздер бі? Бара келді. Құршалдықтар бар бұл! Группа поддержка жоқ қой! Машалла, оғылыңыздар ki бүгін bir hesabı cenginlerden kaç çıksanızlar gerek mi? Yani elde alıp öğrencidir. Bir tayfava edip bir hesabı ketinize diyeyim oturan çıkarıp. Uşak siktir primot kızıydı. Atsenka 5. Koçalpaz Kurşat! Ay malatsı Kurşat! 70 çıkar tarafına. 88 kilogram. 88 kilogram. Akkulla 88 kilogram. Sattar Umut Tümübek
Қарасу районы. Қарасулықтар бар ғой. Қол жауып қойып тамақтары бар. Жетелер, шүктірі бол. Урматтуу жамаат, қойды шығарғанда 2 киши шығады. Біреу жетелейді, біреу арқасынан түртіп жардам береді. Все. Соның тұрды. Баракелді, өзген жамаатты мына қараңыздар. Соның өткөріп отады. Рост 87. Экстерьерге алып келіңіздер. Еттелеткіле. Экстерьерге. Бат бастырамыз. Мындай бурап судьяларыбыз арт жағын көрсін. Разрез это обязательно. Себебі қой туғанда қиналып қалышы мүмкін. Ақырын әлі. О, жетеле. Болды, мындай жетеле кетер. Біздің судьялар бұлар, бір көріштен көз. Так, оценка. Оценка. 4, 3. Рахмат. Так, следующий кетті. Кличка. 80. Ей, жөн тұр. Қолыңды ал. Жауылмай бір шаттыңа. 88 килограмм. Ровно. 88 килограмм. Так, аты кімеле қайсыда бұл? Аты жоқ. Фамилияны айтып қойыңдар. Кешепбаев Жұмабай. Қарасу районы. Мадонна. Мына атсыңа. Мадоннаға қошап қойыңыз. Мадонна! Өл деп ат қара. Құлақты қара. Принцесса Мадонна. Рост 88 и вес 88. Қошап қойыңыз Мадоннаға. Машалла, гарманыз, құлақ. Болып кетті мүмкін. Sen özün көрсетті, қойды көрсет судьяларға. Бияғынан бас, көрдік сен өзіңді. Қаш арқасынан. Машалла. Соның. 4. 5. Рахмат. Так, следующий кетті шығарды. Так, Олжабеков Мирлан. Keçege. Жазылғандар шығармаймыз, айтып қойын, сразу. Так, Ұлпағына, Қараханым, Қызыл, Садықов, Шерзат, Саттарұлы, Түліп, Аққұлат, Қаймақ, Шакалат, Юрупаев, Ибрахим, барлар бір-бірден дайыр болып көрілді. Так, мұна қоз-қоз кешіресіздер, Яночка айттыңыз. Фамилия? Жоқ, бұяқта фамилиясы жоқ екен, не қылауыз? Болжобеков. Болжабеков Мирлан, Өзгөн, Бадия, 80 қанша? Болды, 87 килограмм, тексердіңіздер. Бұл ең последний екен де, еттерек шыға өрейін деп қойды. Кастактарыға майны беріңіздер соның. Росты. Рост 85, жетелі үлкен, бияқ қарап. Қысқасы яркалар, малысын. Өтір соның жақсы даяр тұрап. Экстрем көрсетіп, судьяларға. Мына сол құлағына яғын бір көрсетіп, оң құлақты көрсетіп қойып кәді. Зор сырғасы бар екен, судьялар көрмесе болмайды. Көрдіңіздер ме? Так, 4. Атсайды. 3. Рахмат. Следующий. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Эми енді кыскача айтканда экстерьер деген сөздүн маанеси тышкы көрүнүшү. Баягы көбү мындай оценка берет. Салмакты берсе, мунун экстерьери жакшы депчи. Кээ бирөө кулагына берип коет. Кулагы жакшы экен. Bir xil quloqiga aytadi, bir xil sog'ligiga aytadi. Куйругуна, өңүнө Bir карап xiliga коет. esa dumbasiga, bir xil esa rangiga. Экстерьер деген эмне? Тышкы Exterior degani көрүнүшү. tashqi ko'rinishi deyapti. Туруш, тулпатынан, шыйрактан, расположение кулактары, структура головы, белдин түздүгү, кошлагы, төштүн кендиги, буттардын симметричный туравы ошонусунан бери. Буттар кыйшыйып кетет, мындай болуп калат, анын бар экстерьерге балга бие кетет да. Бели өйдө болуп калды, түшүп кетти. Мындайча айтканда тышкы көрүнүшү экстерьер дегенчи. Куйругунда разрез барбы, жокпу, не имеет значения. Мындайча айтканда жанакы бизде приподнятый курдук деген бар, ал жакшы куйрук деген курдук. Приспущенный бар, анан опущенный деген бар. Ошондуктан разрезы барбы, мындай биз зеркальный деп так айтып коебуз. Разрез жокпу, не имеет значения. Самое главное структура курдука деп коет. Ошо структурасын байкайбыз да, форма курдука. Хорошо? Чоң рахмат, Искенбайге. Мен бұл улақтарға көп жүріп, өзгендің елі өте горячий да.
Erteroq bir tushuntirib qo'yib olsak, keyin oxiridan непонятныйga tushib qolib, sпрос qilib yurgansin. Erkeler. Ha, jana qulog'indagilarmi? Bereke ketdi birinchi. Mana keldi. Bereke, Jumali ularga o'zga bir ayolga. Des. Roma 80. Roma 80 kilogram. ikkita. Rost. Tak, bizde bir yerda Jumali oğlu Ergen'den 3 toksu var ekan, Kural. 3. Arka jag'im tuzdilar. Men son turdi. Rost ketdi. Rostdagi bolalar reально qarag'lar. Mana tanishim, mana aka-ukam degan понятие yo'q berdi. To'shna qarag'lar. Roma 90 santimetr ayda. Keliniz, barakalla. Tak, bereke. Jumali oğlu Ergen, o'zgandan bereke. Yetelenler. Горбонос жақсы. Расположение ушей чуть-чуть. Сон, елаңыздар. 4, 5, 4. Рахмат. Екіншісі кетті. Маргендің екіншісі. Сары. Кличка Сары. 76 килограмм. Рахмат. Марген жақсы. 76 килограмм. Iya, klient izle oturdu hocam. Kim qo'zg'alib, qaranglar. Qarma qilmanglar. Tez rost qilib kelgan bu vaqt. Kelajekdir. Usul meni muddat, ta, bundan keyin tayyor tursin. Tak. 2 yaş qo'ylar ketadi ekan. Uyushtiruvchilar 2 yaş qo'ylarni tayyorlangizlar. Pantera, Bella, Masha, Shokolad, Linda, Sulu. O'shalarni tayyorlab turinglar, biz bitish bilan start beramiz. Boyu 86 santimetr tekshirdingizlar. Bo'ldi, bu yoqqa ekstrem olib kelaveringizlar. Tak, uyushtiruvchilar, yigitlar, o'qtimizlar, hozir 2 yaş qo'ylar ketadi. Ahmadjonov Ulug'bek, Ahmadjonov Umarali, Teshabayev Jumabay tayyor turinglar. Молодец. Sumka kurtkasi menen tuura to'don kelgan boydan qo'yib jetilar. Молодец. Naqta qirg'izin jigiti bir qo'cha olib qo'yamiz. Maşallah. Qo'yib chini bo'lsa jigit bo'ladi ekanlar. 4, 3. Так, akırgısımı bu. Самый последний Jumali ular geldiki. Yes. 72 kilogram. Kelimiz 72 kilogram. Bunun kiliçkası monçok mu? Oldu. Monçok. Şimdi de monçok ekan. Ne monçoğa jem bermepsiler, atak sonlu ekan. Rost görgüler. Monçok sonun. Qo'ylar tayyor ha buyursa jigitlar. Ahmadjonov Ulug'bek, Ahmadjonov Umarali, Teshabayev Jumabay, Baxtbek o'g'li Talantbek, Yo'ldoshev Argen, Mamasaliyev Nurlanbek, Abdukarimov Nursulton, Tashiyev Zair, Doktorov Jamish tayyor turlar. Startda tur. 84 santimetr. Rahmat bastırıyorum. Kolunu alalım. Kolunu. Oldu. 4, 3, 4. Rahmat. Fikirde, üskede de otaslar bu. Kaçıp etsem aytıkla. Жақшылар normal. Oldu. Emeler bolsa sekinlettesene sekinletiriz. Erteletesene erteletiriz. Любой каприз. Так, başladık anda mesela. Pantera, Ahmadjonov Ulug'bek, Qarasu. Hayda. Bismillah. Maşallah. Buna qarangizlar, bizim 2 yaş qo'ylarimiz keladi. 2 yaş qo'ylarning besini ko'ramiz hozir. Buna arasam, baqsam mı, baqmasam mı deb o'ylanib yurgan tuğanlar. Bana geldi. O'zim qo'shib turib olgan ki. Rekord qo'yardi mirga. Geçti. 102 kilogram, 500 gram. Pantera, Ahmadjonov Ulug'bek, Qarasu. Rostov gel. Так, ikincisi değer bu. Bella değer bu, Bella. Ay молодец. Qarangizlar, mana tuğanlar qanday sonun bo'ldi. Ondan keyin ne keldi ekan? Teshabayev Jumoy deyapti. Rost. Panteraniki. Rost 83 santimetr. Panteraniki olib kel. Bir qarab qo'ysin. Istirerdi.
ушул эки жолу жетелегенде эмне кыласың? Ошейник сага жетет, жашыл жипти беришиң керек, ол куйруктан үйүп туруп сүйрөйт. Дальнейшийге билип алгыла ошол. Кетти, дальше. O ciddi çekmesen kaç çektirir lan? Vallahi 3, 4. Bana geldi. Следующий. Бела. Ахмаджанов Умар Али. Карасу. Тот же хозяин, Белели хозяин екен. Ол. 100 ғой, 100 мü? Ровно 100 килограмм. Так, даяр тур, таразаға жақын келіп тұр, даяр тур, молодец. Рост турабыз. Белый, Ахмаджанов Умар Али, Қарасу районы. Жеті сантиметр. Белла öyle mi? Белла, Жетеле бер, болды. Құлақ башты, гармоноз тұсыр жемді. Арқа жағын көрсет. Бол, жетеле бер. 87'de bu. 3. Rahmat. Так, следующий кетті. Дешебаев Жұмабай. Қарасу. Жұмабаев Дешебай. 114 килограмм. Шүргілі. Жақшы, қолшақ қойылма. Экстреерін қараңыздар. Чистота. Жақшы. Құлақ, баш. Сол мен мағалы жақтым. Сізде қандай түйім. Sağlık. Рост көріңіз. Жақшы қой екен. Жоқ, балдарымда баяғы 5-5-те улаққа чапқандамында түртсің, түртелік қойларды өлі ошымды. Нары жатса, берағынан түртіп қойсың ол, бераға жатты ол. Рост 84 сантиметр. Бұл кличка қандайлы? Кличка жоқ қой? Азы кличка қойыңыз да? Азыр кличка қойыңыз. Королева! Жазбы, королева! 3, 4. Королева да olsa. 4 koyuyorsunlar 3'e. 5'lerden bastırmayızlar. Maşallah жақсы қой екен. Кетті. Следующий. Тамаша сөз. Следующий. Так. Бақтыбек Оğlu Талант. Қарасу районы. Кличка жоқ екен. 93,5. Түсіргілі. Тез. 93,5 килограмм. Бақтыбек Оğlu Талантбек. Қарасу районы. Молодцы, қарасулықтар жақсы келіптір бүгін, а? Қарасу өзі, чоң район білесіздер ғой. Арқадан. Вот, соңғы. 87 сантиметр. 87. Экстреерді. Тез өтөз. Қалғандар ұспейді етсін. Көрінді судья келер. 4, 3. Рахмат. Следующий. Жолдошбеков Арген. Маша. Өзген районы. Маша. Бұл қапақты қысқа киген Арген таңыңыздар ғой? 5-5 деген қошқордың өзі. Осы областта жақында рекорд қойды ғой, 85 мың долларға қошқорда. Bir қолша қойыз! Молодец, Арген, красавчик. 93 килограмм 500 грамм. Маша. Маша қайым жедірсең болмай, қошқор қойды жедір өрді. Машаны точно сөйледен қармақ келіп тұрар. Арген, молодец. Шындай жас жігіттері үшін арашанға қызығып, мұндай қойларды қылып, селекция қылып отыр бар екен. Арқаңыз күтізді. О, күлбені. Атқан бол, болды. Жақсы. Соны көрді. Әрген үйде Машаға үйреткесі келіп. Ровно 90 сантиметр. Экстриерге алып барамыз. Экстриер. Линия бар ғой, жоқ қой. Маша.
Bol jetele bir maşana. Kaça bula mesela kaç bir şey dedi. Bu stüdyolar kaç? Yaman karayısı diyorlar. 4 4 Canım 4. Çeksiz Azimcanov Ulanbek Karasu rayonu. Gel Karasağa. Aha gel açtı gol çapraz. Maşallah. Seryozni ekan. Liniya şedderdi. Nimenin? Hayat. Primoy balası Hayat'ın. Azimcanov Ulanbek Karasu rayonu. Kliçka çeksiz. Atlayan taktan ekan. 142 kilogram. Oo. Vay, trikleri ne bokansın var ya? 140. Başta 142 binden başta 200 binden bitiyor değil mi işte? Şimdi hazır bir interes bir açık koyuyoruz. Rostu körgül olacaklar. Karanızda kastakta, Koçkor'un kastaklarını, manileri baslar mı? Burası İzüzbekistan, Muhammed Can, Koreyan silahını, okşa şey yaptı mı? Sizler ki yeterli mi, yeterli mi? Ya tuttu da kızıl ciplerdi karağılar. Köstük etmesin balam baylap koy degen eken de uydun ha. Ayaklar giyipler var. Rus 97. Maşallah. Ekstrem. 97. Değer Tursun Tarazan'ın canında 90. Değer Tursun 90. Amir Akulu Hüseyin. Ne kadar Değer Tursun? Kaç arkasında ne? Oo kastak garbanoz yaptı mı? Bol koyuyor. Çıtatta. Maşallah. Yaxşı. Burada getir. Bol stüdyolar şimdi olacak. Vurup getir. Ha? Şimdi bir korku çık. Sen ne yapıyorsun? Mutlu koysana da nereye gelin stüdyoya kadar çay içip getinizle. E 15 gün toşuna bu emez bırak. Normal bir ay bolup kalktı. Ha? Yaxşı. Zor. Sen kaç arkasında ne? Kolçağı koyalım. Yaxşı. Ya arkasından gelenler ekstra yerlerini görsen böyle. Arkasından cavuş olmalılar. Ketti. 5 5 gitti. 5 Maşallah. Yalan 5 Ayvara geldi. Malatsı. Girdik ikincisi. 90 Amir Akolov Hüseyin. Novkat rayonu. Kaysa Akmatcan'ın özünü. А, хорошо, ничего страшного. Киргизов, да. Белый был? Ахматчанов, Рузижон, Карасу. Белый. Аны калтышка чыгатырган болду, все, хорошо. Мен чипсы, аны окубаймын да, доктормду. Так, 110 килограмм, белый кличка Ахматжанов, Рузижон. Карасу району. Turali gene. Внук Золотой. Золотой внук экен. Zalatoy nevarasi. Так, Değer Tursun. Ferdinand 2, Ahmatcanov Umarali, Tyson, Babaşev Rustam, Akkarın, Turgunov Mumaribek derdim var. ...98. Bir değil, bir kişi cesaret koyuyor. Ha, bol. 98 santimetre stüdyolar alıp geldi. Burgula bir akram. Yaxşı. Tak, stüdyolar dayarımızdı. 3, 4, 3. Babaşev Rustam. Kliçka Taysan. Karasu. 117 kilogram. Maşallah. 117 kilogram Taysan. Ama birinci çıkan koçkor 140 kilo çıktı. Maşallah zor idi. Taysan, Kliçka Taysan, Babaşev Rustam, Karasu rayonu. Son durdu. Ters vur. Çık götürür. Ters vur. 92 santimetre. Geteli bulan. Yaptı. 92 santimetre. Maşallah yaxşı. 80 liniya, 80 liniya ekan, 80 liniya. Oşta araşan yok deydi. Tüydüm bir araşanı deyip kettim ben. 80 liniya. Maşallah. Son. Tak, gitti. 4, 6. Yok. Geçen adaş olmadığımız şey. 6 degen yok öyle bildim. 4, 3.
Altını kolunmayla koyuyoruz ha bugün. 5 geçe iniliyor. Так, следующий. Qarasuv aka. Ровно 130 kilogram. Bo'ldi, kelaveringizlar. 130. 130 kilogram. Rost. Klichka Qarasuv rayonidan kelgan qo'chqor Rus. Liniya yozilgan emas ha bu. Rishava degan qo'chqorning primoy bolasi qayoqdan kelgan? Issiqko'ldan keldi. Qancha? 97. 97. Qarasuv Sadiqov Sherzad, Qarasuv rayoni. Rishavaning primoy bolasi ekan. 97 chiqdi. Так, ekstrayni qaraymiz, sudyalar. Garbanos, baş, hadi düz yetirebilir. Cemde hepsini Video qiladimi buni? Maşallah. Tak, ketdi. 3. Vardı 3. Kasımcanov Davranbek. Rahmat. Doktorov Canış. Soru Canış. Doktorov Canış. 109 kilogram 500 gram. Onu sarayda qo'chqor barini olib kelib oldi Alloh yerda plemkasi spesial registratsiya bo'lganlarni olib kelgan jamoat turgancha. Ko'rdingmi? 142 ming boshqa birov chiqib qo'yib o'tiradi degasini yerda. Choy poy ichib. O'shaga o'zini bilan qarab turib o'ylardi. Buni besi qancha chiqdi dedingiz kechirasiz. Jazdingiz fiksib keta oldingizlar ha? Besini. Bunda 11 aylık bozu. 91. Familiyasını aytayım mı? Çok ekenler. Ne seviyeni ayıp koyaslar bu? Bizde çok ekenler bir yakta. Toktop dur. Bu kayak. Mukaddet. Muhammed. Bayımtırovçik Muhammed kayaktasın. Bu çok eken. Çok çıkıyorsunuz. Kapı ol koyaslar. Seviye ağzı nerede? O. İlhamcan. 135 kilogram. Akbarov İlhamcan. Klichka Özgün. Özü dağı Özgün. Qo'chqorning ati Klichkasi dağı Özgün ekan. Yaxshi. Просто ko'ramiz hozir son. İlhom akanik. Moshni. Klichka Özgün, Akbaraliyev İlhamcan. Özgün rayonu. Чуть-чуть arkaga jattı. Oldu. 95 ayda. Нормальный рост. 95 santimetr. Следующий dairda turlar. Eşitli oldu turib. Oldu. Ildı ayda veresiz. Besini fiksirt ettinizler ha? Oldu. Ekstra. 4. 3. Rahman. Var mı bu yakta? Aybek oğlu Almazbek. Felix'ti. Bittice Felix'ti. Felix Klichka Aybek oğlu Almazbek. Özgün. Şedever degen qo'chqorumuzning primoy balası ekan. 5 chiqadi mı? 100. O'ynab o'tirdim qo'y. Aytaver bir kilo narx beradi hech nima bo'lmadi. Ayting ship. 102 bo'ldi. 105 ham deb qo'yarchi. 102 kilogram ekan. 102 tez rostqo. Aybek oğlu Almazbek'tin Felix degan qo'chqor ekan. Şedeverdim primoy balası. Yaxshi. O'ta so'lim. Zalqarbek. Çünkü her bir qo'chqorning liniyasi уже do'sim o'shda bor ekan. Emki yildan rezultat jarasini armada ham qattiq. Rost 93. Qo'zi tishpi, ikki tishpi. Bo'ldi. Ketaver bo'ldi. Son ketaver. Sudyalar uspet etdi. 4-3. Rahmat. Qo'zg'amon keman keyin.
Aytadi o Karimjon bilan dedi, chempion bo'lib ketdi. Hech bir tavsiya dedi. Mana cho'ya tapasdan chay atbo dedi. Maşallah. Allah razı olsun. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in tövsünün adı Atbo olgun ekan. İnşallah zapisga kirgizek biz daha koyarız bu attı inşallah. Atbo. Zor. 91 santimetre. Hayda o kadar. 91 santimetre maşallah. Zor zor. Atbo. Mamatov Hayatullah. Özgün rayona. 4 3 rahmat. Fazenda Araşan çarvası. Talismanın primoy babası ha? Kliçka Fox. Yakta var bu Fox. Çiğ koyupsizler mu? Fox çiğipsizler. Fazenda Araşan çarvası değil. Boş. Oldu. Çağır. Desne. 87 koyalım mı çıktı? 97 98 kilogram. 98 kilogram. Hoş. Kliçka Fox. Talismanın balası dedim ha? Maşallah. Talisman degan qo'chqorni bilasizlar ha? 105 ga 110 ga ketdi öyle. 110 ha? 110 ming dollarga sotilgan. Talismanning balasi. Rost 90. Hayda uka. Молодец, yaxshi. Shunda cho'ng aqchalarni tigib seleksiya qilib o'tadi ukalarimiz. Har biringizning charbanglarga Alloh berekasini bersin. Cho'ng rahmat. Молодец. Только вперед. Задний ход jot. Tatip ederiz Tokat'a. Rahmat. 3 4 3. Ne söyle olsam müşteri dolayısıyla ulaşıpları. Görürler. Sudya Afrika'da da sudya. Geldi Bekap Uluk. Geldi Bekap Uluk. Çoğalay'dan gelen bala mı? Alay bu da. Çoğalay bir alay bu. Rus. Des 95 çıktı. 95 kilogram 500 gram. Geldi Bekap Uluk. Çoğalay'da kaç paptır hazır geldi. 139 kilogram. 139 kilogram. Canibekov Umit. Mramor. Argen kalktasın Argen. Argen daha bir başka etti Priyonkul. 95 dediniz. Rost 95 aydarlar. Rost 95 santimetre. Harekelde. Sudyalar ekstreyer. 4 3 4. Sana yana. Fiksir ettiğinizde miktar seyirci gitti. 500 gram. Maşallah. Olçal koyalım. Yaxşı. 150 kilogram 500 gram. Rost 96 kilogram. Vesini caz aldınızlardı. 152 çıktı. Ekstreyer. Ekstrayeriye. 3 Kliçka. Kliçka ne bu? Milyon. Karimcanov Nuruddin. Karasu rayonu. Karimcanov Nuruddin. 3. Yalan 3. 96. Cetele olan böyle. Maşallah. Çınında halk eken kastak, yoğunluğu jakşaylar. Harekelde. 4. Yalan 4. Rahmat. Yalan 4. Seyirci. Fazılov Şumkar. 162 kilogram 500 gram. Kolçalılar var mı? Akarikor. Şumkar özü kızın çınığı çıkan jigitlerden biri. Rost 98.
İhtiyat ol, ihtiyat ol. Zaptırıp çekeniz mi? İhtiyat ol. Kliçkam niye de bu? Orus dedi. 5, 5, 5, 4. Rahman. Mamas Aliyev Nurbek. Mamas Aliyev Nurlan. İskender degan boshqa keladan bir qo'l chaqamiz. Maşallah barakalla İskender. Qarangizlar, biz stavkaga degan bilan olib chiqish kerak. Zarayna chapan tiktirib, yozuvlarni yozdirib. Maşallah. Tak, bunu klichkasi. İskender ikisi bu lan. İskender ile Mamas Aliyev Nurlan İskender Özgön rayonu. Qo'l chaqib turasiz. Qurshaqlar bormi? Özgön desem, yok Kuşak deydi. Kuşaklar ketip kaldı o'xshaydi, bir Özgön kaldı. 100 ayt o'zime. Jon kaç kıla? To'xtasin. To'xtadi. 170 kilogram. Qo'lchog'lar 170 kilogram. 2 yashar qo'chqorlarga o'ta so'nim bilasiz. 2 yaş qo'chqorlarga o'ta so'nim. Hozir men sizlarga tekshirib beraman, buni zapasi bormi, yo yo'qmi deb turib. Rost. Liniya qanday Nurlan buniki? Bezuxiy degan qo'chqorning primoy bolasi ekan. Rovna metr. Qo'chaq qo'yamiz. Eksperiment. Qo'yib turchi men berdim berib, elga ko'rsatib qo'yayin, zapasni yerdan ko'radi. Oho, zapas to'ltir ekan. 200 ga smelo qarayman. Tak, ekstrerini bizning studiyalarga ko'rsatib qo'yamiz. Bezuxiyning primoy bolasi. Barakalla. 2 o'y bo'lib chiqsa, bo'ldi, jetelib ketaver. Morda, garbanmoz, quloq. Ekstrer yaxshi. 5, 3, 5. Bardığı 5 ha? Mon ko'rsatganlarda aytamda. Adashmoqlar. Bardığı 5. 34 kilogram, rost 93. Rost 93. Bo'ldi, hozir shishpatini mon ekstrer kerak-da. Qo'yib tursang aka. Sizlar men aytganda taqozoga kirib o'ylangan o'sha yerdan ashib taqildilar, borbat boshqa. Kim hozir? Yo'q, familiyani aytmaysan. Musayev menda yo'q familiya. Bunday podozrительныйlarni o'zim qarab qo'yaman. Amiraqulov. No'qatdan kelib tur Amiraqulov chiqardi. Bes qancha? 160 kilogram 500 gram. Maşallah. Ha, qo'yda yurib tur, arib ekan. Bog'lan emas deydi. Bog'lan emas shunday bo'ldi. Menda qo'yda yurib tur deb qo'y, normalniy ekan. Maşallah. O'sha figuramen qo'ydim. 1 metr 1 santimetr. Rekord poka. Qo'lcha qo'yamiz. Ekstrem ko'ramiz. Barobar. Buna ko'rdinglarmi? O'sha javob tushadi. To'xtat. Endi bunda men tarazaga, men bu yoqni bitirgandan chiqardim-chi tarazaga. Bular yozgan o'smay ketmay qoldi. Tak, 4. Bularni bo'yi 1 bo'ldi, bes qancha oldi? 160. Mana shu Gulsarik. O plakatdi. 160 kilogram 500 gram. Kim edi? Turdakunov Poland. Yo'q, men o shokoladda aytaman familiyasini. Vaqtdan. Amiraqulov Husayn. Nerede? Menda yo'q ekan bularchi. Uspay etdingizlarmi? Mana berchi. Turdakunov Poland, Gulsari. O'zbek rayoni. Gulsariga tushundilar. Bes. Şu 156 kilogram 500 gram. Geçen Mecnaronni Mustafa'da ikinci mesdan alıp gelgen Gülsarı Dua Koçakos. Bişkek'ten var ikinci mesdan alıp gelgen Koçakos. Maşallah. Gulsarik. Familiya жазып тексертіп алдыңыздар, ha?
Абсолют даярсыңарбы? Сурап койгула, кайсын алып кетет экенбиз? 1 метр 2 сантиметр. Кол чалып коебуз, баракелде. 1 метр 2 сантиметр. Гүлсары 2. Международный выставкадан экинчи месттен алып келген экен. 5, 4, 5, 5, 5. Рахмат. Бүттү. Кол чалып коштоп турабыз. Симба, Жураев Ахматилла, Карасу. Карасулуктар болуп кеттиңер совсем. Белерик Каримов, Талас, Ноқат районы. Абсолют. Жақын келген. Так, бұл кім? Ахматжанов Умарали, князь. 165 килограмм. Машалла, 165 килограмм. Князь Умарали, Карасу. Линия Лопес. Таластан келгенmi? Рост 98. Айда экстрелерге. 5-ін жаздыңыздар. Так, следующий даяр тургула. 5-ін оңзуда тургула. Абсолют Қошқорға чыгат болмый. Курибаев, Ибрагим, Жолдошбаев, Арген, Маматов, Хаятулла. Бардыңдар келе бергілі, азыл екенсің. 4. Рахмат. Курибаев Ибрагим, келди чыгарып. Чыгарып келген даярын уре өзüm карап турбайбыз. Курибаев Ибрагим, Шарпей 2, Карасу району. 162 килограмм 500 грамм. Абашты болсаңар 62 500 да. 162 500. Арқаң бұттың кішіне түзде болсаңар қошылар кішіне. Алдыңызсын тарт, болды. Рост 98. Рост 98. Шарпей 2 дейді. Шарпей 2. Бол, кетер. Шарпей 2 абсолют кетті. Так, 4. Жалам 4. Рахмат. Газиев Давранбек. Газиев Давранбек. Кличка Рокки. Карасу району. İşte gol boyu top başı çıkan. 164 kilogram. Çürgüle test. 164 kilogram. Rocky. Gaziyev Davron Karasu. Karasu rayonu. Liniya qaysi ekan Qo'chqor? Ayub. Ayıp mı? Ayıp. Ayıpovskiy liniya. Rocky. Gaziyev Davron Karasu. Ayıpovskiy liniya. Рост. Можно вот пару слов, да? Nereden vuruladı tam neredençe? Baydı nereden vuralım? Koytuçumuz glom baytırış özü aytıp koysun duruz. Aytıp konuş kaydı. Ченелгенде, могу давынын экөөнүн бирлешкен эң максимальный жөн. Мына моен уже моюн болуп кетет. Мынакей моен тик. Полканыкі. Рахмат болды байке. Болды көр. Рост 98. Айда. Рокки. Газиев Даврон. Карасу району. Так, экстрер. Судьялар көрдүйлөр аны. Көрдүңүздөр мü? 4. 4. İlhamcan sana işemde. Фазендарашан. Большой. Кличка Большой. Урматтуу келген коноктор. Казан кайнап аш демделип атат, кетип калбайбыз. Азыр акырында бул жерден наградаларды жакшынакай көрүп, тамаша кылып, тамак жеп, даам ооз тийип кетиңиздер.
187 kilogram 500 gram. Kol çalıları. Maşallah. Mana konsert başlandı. Большой. Фазенда Рашан чарбасы. Город Ош. Кличка Большой. Оштуктар барсыңар мы? Оштуктар барсыңар мы? Тириктер, ош деп жазып алып тұр ғой. Жалғыз оқшайсың екен, а? Барып сен. Рост 98 сантиметр. Болды, айдаңыздар судьялар жаққа. Машалла. Фазенда Рашан. Красавчик. Сонын ат қойып тұр. Болды, кете беріңіздер арқасынан яқтан көріп, судьялар. 4. Рахмат. Следующий. Каримов Талас. Белөрүк, Каримов Талас, Ноқат. Кличка Белөрүк, Ноқат районынан келген қочқор. 137 килограмм. Бардыр қанша? Машалла қараңыздар мұна. Жақшынаққа жабылуларды жаса, ого, чемпион болған оқшайды, а? Ордендер бар екен. Не деген қочқор бұл? Топаз деген қочқор. Топаз. Менде жоқ екеннен мақтайын десем. Бірінші тұрады қой. Ажиқұлов Тұрсынәлі, Ноқат, Топаз, 5 қанша? 172 килограмм. Машалла, қолчаға қойыңыз Топаз. Топаз. Өзім тұрушы ем, Топаз қолшып тұрады кен, бір сүсем азыр жоқ боласын деген ме? Мұрда мұш деген. Машалла, Рост. 1 метр 3 сантиметр Топаз. Қайсы линия ашып? Линия қайсы? 80 линия. Болды, қача өріңіздер ол, өмен жайлай қасы. Болды, кете. Көрді, раза көрді. 4, жалаң 4. Рахмат. Мамадов Хаятулла. Касба деген бұл. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден Мадинаға хижра қылғанда Касба деген төменен хижра қылған. Хажылық қылғанда дағы ошол төменен хаж қылған. Ошол біздің Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямдың жақсы көрген төбелерінің бірі. Касба аты, ошоның атына қойып тұр. Касба. Машалла. Вес 164 килограмм 500 грамм. 4 тиш қочқор екен, абсолютқа шығып отады. Неге 4 тишке шықпады ол? Болды. Бұл өрі. Закон ез закон, башы еш керек. Қанша? Bir metr 5 santimetr. Hocam koyuz. Maşallah. Özgün rayona. Kasba. Özgünlükler var mı? Mamadov Hayatullah. Bereket olun. Так, следующий. Bitti mi? Oldu mu? Maşallah. Çapkılaç yemin. Çapkıla bir YouTube'da çıkkılaç. Maşallah. Kasba. Şu menen absolutlar bitti. Rayonlarının koordinatorları Muhammed, Kılım, Munarbek, Faruk. Kelip koyunuzlar be ha. Keçiresizler. 5, 4. Алыскы чүйдөн келген, таластан келген бардык ушунча убактыңыздарды бөлүп кыргыздын сыймыгы болгон ушу Арашанга салым кошуп жаткан мына Оштун координатору Залкар ака башында турган Ноқаттан, Қарасудан, Кылыммұрат, Мұхаммедмұрат, Мунар аке алыстан алайдан келіп, өзінің саламын қосып жатады. Бардығы ушул жерде келіп катышкан коноктор, сіздерге разыбыз. Барыңыздардын иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Жамаатыбыздагы кызмат кылган балдар барыңыздарга разычылык. Дайыма ушундай элибиз ынтымактуу болуп, жакшылыктын үстүндө элибиздин сыймыгы болгон Арашан пародасынын выставкасында Оштун чемпиондорун международный выставкада чемпион чыгарган кой кочкорлорду чыгара берели.
Барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик. Рахмат.